twongeye kubasuhuza mwiriwe neza nshuti za Ishimwe Official, turabashuhuje umugoroba mwiza. Tugarutse muri cya kiganiro tubyite ngo iki, ese zamu tubyite ngo iki by'uyu munsi? Turabashuhuje bantu badukurikiye. Tubyite ngo iki rero y'uno munsi ifite udushya twinshi n'amakuru ari update menshi atandukanye yagiye yirirwa acicikanaho, ariko yose nk'uko mubizi araba yibanze hano hirya muri Congo mu gihugu cy'abaturanyi. Reka twicare tubasomere, tubasesengurire, tubabwire ukuri kw'ibiri kubera iwarikare muri Congo M23, dore ko aho igeze noneho bayitererejeho ibihugu, Ububiligi bwimanukiye. Nafashe amakuru numva ko cyangwa se ibyo nasomye mu kanya ko Ububiligi bwazanye ingabo zabwo z'akataraboneka, ndetse bukabasha kwifashisha n'icyo bita ziriya ndege zitagira abapilote, bazita drone, amadrone. Ariko hagati aho n'abasirikari 500 ni benshi. Ububiligi bwoheje abasirikari 500. si abasirikare ni abakomando, abakomando batojwe bya nyabyo b'Ababiligi, abamanuye ari warikare. Ariko utekereza ko byageze warikare rukabugwa amahina ni ukubera iki? Warikare, impamvu yahariwe warikare, kiriya kibuga mbese reka nkite ikibuga kuko bari kurwaniramo hariya ni agace ka warikare. Kariya ni agace kiganjemo ikintu cyitwa ibuye ry'agaciro. Hari ahantu mbese niho hatse ibirombe byo muri Congo. Ubivuze neza, niho hantu hatse ibirombe byo muri Congo, kuko turebye hari ikirombe cya Canada gihari kizwi cyane, Amerika nayo hafite ikirombe, mbese ibirombe byinshi, ndetse n'abariya bashoramari batuye Kinshasa benshi bakora mu mabuye y'agaciro, niho hantu bafite ibirombe. Kandi nanone tukaba tuhasanga amabuye y'agaciro agiye atandukanye. Ubushize hari ikiganiro twakoze tubabwira ngo hari amabuye ya lithium ari amabuye akorwamo mu mabateri, amabateri ya telefone ndetse n'izi modoka za hybrid ziri kuza, nouveau model ziri kuza n'icyatsi. Ari amabuye ya lithium aba hariya warikare, za warikare na za Kisangani arahari. Usibye n'ibyo, amakorota, amazahabu, amagasegereti, ndakeka ni amabuye abarizwa mu kariya gace cyane. Na biriya biti bihari muri aya mashyamba. Noneho n'ishyamba wa mugani rigari, ari za Muvura, za Ribuyu, byose uba usanga ari ibintu bibarizwa. Niyo mpamvu rero hari umutungo kamere mwinshi cyane, mbese hari umutungo uhatse Congo, hari umutungo utunze ibindi bihugu ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Se hariya niho mbese ntagira n'ububiko, niba ari ububiko n'ari magazi, niba ari aho mbese usanga ibuye umanza usitara no kuyibura hariya. Rero none Ububiligi ejo hahise nibwo nababwiraga, twavuga kuri cya kiganiro cy'ejo twashizeho, tubabwira ko agahenge ka M23 kaba gahatse ibintu byinshi. Kumva M23 yatangaje agahenge uwo munsi, vuga ngo ejo buracya nk'ejo usanga haraba agatendo, cyangwa se nk'ejo bundi haraba agatendo. Gutangaza ko agahenge ka M23 nicyo kibazo gihita kiza mu intambara iba nk'iri gushibuka bushyashya. Ariko se hagati aho wa mugani M23 yatangaje agahenge, budakeye kabiri, budakeye rimwe, dore bihise biba. Ninde washotoye bwa mbere? Kuko njyewe nzi neza ko M23 yatanze agahenge, mu gihe yiturije igiye kubona ibona Congo irayishotoye. Congo yari yasabye ibiganiro by'amahoro, ndibuka ikiganiro umuvugizi w'ingabo za Congo yari yatanze kuri televiziyo nijoro kuwa gatandatu,
iyo yavuze ko yemeye ibiganiro no guturisha M23 bigendeye ku masezerano y'amahoro y'amanama baherutse gukorera Nairobi, Rwanda na Qatar. cyane cyane ari ay'i Qatar. Cyane cyane ari ay'i Qatar aherutse. Ariko nanone nzi neza ko cyangwa nabashije kumenya amakuru ko aribo bashotoye. Bashotoye M23 cyangwa M23 niyo yagize. Uko byagenze M23 ko yatangaje agahenge byageze mu masaha y'umugoroba w'ejo. Abasirikare ba FARDC ba Congo nibo bashotoye M23. Ubwo nyine nijoro humvikanye amasasu ariko mu rukerera rw'uyu munsi nibwo barwanye cyane, nyuma yo kumenya ko Ububiligi nyine bwohereje zirangabo ari abakomando 500 batojwe bya tari. Ubwo nyine Ububiligi bwaje kurwana ku birombe byabo n'ibya Canada. Ni ukuvuga ngo Kongo yatanze agahenge, ariko nanone gafite ikibyihishe inyuma kuko yatanze agahenge kandi izi neza ko ari ubutumwa buri guturuka mu Bubiligi bw'ingabo zije gufasha Kongo. Ubi bintu sinzi ukuntu twabyita rero, namwe badukurikirana mukurikirana channel YouTube channel yitwa Ishimwe Official, mutubwiro ese tubyite ngo iki? Dore nejo bundi twababwiye iby'indege ziri kugwa hariya Walikale hariya muri Kongo ziri kugenda mu kirere kiri hejuru yaho M23 yafashe iyobora. Izi ndege n'uyu munsi haguye izindi ndege nyinshi hariya Walikale. Ariko zari amadroni, zari indege zitwaye we n'abantu. Zari indege, izi ndege nini ntago ari drone zo ni zarashe. Hajya twavuze ko zarashe nabivuze byo ko zarashe drone za Kongo. Zarashe M23, ariko ibyo M23 yakwakoreye si bishyura bwangu. Gusa ibi turabigarukaho nyuma. Katubanze tubabwire iby'izi ndege nini ziri kugwara muri teritwari ya Walikale. Kari agace ka Walikale rero no mu nkengero zako akaba ari agace gakomeje kwibasirwa cyane. Ibi bintu turabyita ngo iki? Aho M23 idafite undi musada uturutse ku ruhande iri kugwana n'ingabo za Kongo, ikagwana n'ingabo za zindi zose zije gushyigikira ingabo za Kongo, ariko M23 gakomeza gapasinga. Ibintu ariko rero hari ibintu nabyo twaraye tubivuzeho. Hari ikiganiro twasohoye nimugoroba, abantu bagiyeho bacyumva ibintu turi kuvuga naho tubabeshye. Tuvuga ngo hari itangazo General Kainerugaba, umuhungu wa Museveni uyoboye ingabo za Uganda UPDF, yari yasohoye nyuma y'uko ava mu Rwanda, avuga ngo M23 nigenda ifate na Kisangani, ireke ibyo kuvuga ngo yarekuye ahantu yafashe, nikomeze ijye mbere ifate n'ahandi, ngo cyangwa niba batabishoboye batubwire twebwe igisigaye cy'Ubuganda tuze tuhifatira. Kainerugaba iyi ntambara we ayitayeho, kandi ntabwo ashaka ko M23 icika intege, kuko nk'uko bivuze yavuze ko M23 itagomba guhagarara, ahubwo ikomeza kwavansa yerekeza imbere paka igeze Gisangani, kandi inavuga ko nimba inaniwe igomba kubimenyesha. Noneho ingabo za Uganda zikaza noneho zo zikigira mu kazi. Biravuga ko Kainerugaba n'ubundi ashaka kujyayo nawe akajya kwifatanya M23 ku buryo bweruye, ku buryo buri official, nyuma y'uko yabonye ko n'Ububiligi bwaje gufasha bwaje gufasha Kongo, abasirikare ba Kongo FARDC. Birumvikana kuko tugendeye ku bihari, M23 nta support y'ingabo ifite ku ruhande, njye nabishyigikira, kuko tugendeye kuri leta ya Kongo ifite support nyinshi. Usibye ko nyine icyo ntekereza ko nubwo ntabizi neza, ntekereza ko mu minsi mikeya nabo turaza kubatiza umupaka w'u Rwanda bambuka bajya gufata indege i Kanombe. Umva sinzi, ariko M23
urwego iriho uburyo ki ibihugu by'amahanga byayikabirije biyifata nyine nk'umuswa, ariko n'ubundi ibihugu by'amahanga usibye n'amahanga na Kongo ubwayo ivuga ko M23 ari abasirikari ba RDF, igisirikare cy'u Rwanda. Ubwo rero nk'Ububiligi bwajemo bo baza bavuga ngo baje gutera ingabo z'u Rwanda, nizo ziri gufata hari ari amateritwari yose ari Nord Kivu, Sud Kivu na hariya nyine bageze Warikare. Usanga nyine bavuga ibihugu byo hanze bivuga ngo ni ingabo z'u Rwanda ziri kuhafata, ngo M23 yabyishoboye. Ariko rero Kayine Rugaba yavuze ati nk'uko n'ubundi yabivuze kera, yavuga ngo umuntu uzibeshya agakora kuri Perezida Kagame akamuvugaho ni nk'uko akamutera, ni nk'uko bazabateye Uganda. Uriya muhungu dore ko afata Perezida Kagame nka onkire wiwe cyane. Ndetse no mu byari byamuzanye mu Rwanda, amakuru twagiye dutohoza ku ruhande, yari yashakaga amasezerano y'uko ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zamera nk'izihuriye hamwe, noneho hagira umwanzi utera Uganda cyangwa se utera u Rwanda akaba ameze nk'uteye ibihugu byombi. Njyewe uko mbifata cyangwa uko mbibona, mba mbona n'ubundi ari nkaho bikoze igisirikare kimwe, nubwo nyine ari ibihugu bibiri bitandukanye, ariko uburyo umubano w'u Rwanda n'Uganda bimeze, njye mba mbona birabanye cyane. Kuko niba Perezida Kagame uko tubizi mu mateka yakuriye igisirikare ubutasi bwa Uganda kera nyine ataraza gufata mu Rwanda, batarabohora u Rwanda, urumva ko n'ubundi bafitanye umubano ukomeye cyane. Cyane niko biri rero. Reka nze dukomeze wenda dutegereze mu minsi iri imbere, ejo n'ejo bundi turabagezaho update ziraba zihari, tureba umusaruro cyangwa se icyaba kiri kujya mbere ku rugamba ruri gukomeza kwibasira kariya gace ka Warikare, naho M23 yaba igejeje, tureba nimba iri kugenda ikora withdraw cyangwa se nimba iri kugenda yavansa ikomeza imbere. Nta withdraw M23 itegereje kongera gukora, kuko ibyo yatangaje withdraw yarekuye yasubiye inyuma ho gatoya. Urumva ikibitangaza FARDC yahise yirasaho. Urumva rero sinzi ko withdraw yakongera kuyitekereza muri iyi minsi, kandi bari kubarasaho. Wakora withdraw gute, ugatangaza agahenge gute, ukifuza kuba mu gahenge gute, kandi abanzi bawe bari kukurasaho? Ubwo bivuze ngo rero intambara yongeye gutangira bundi bushyashya i Warikare, kuko FARDC yo iri kwavanza ishaka kugira ngo isubize inyuma M23. Rero sinibaza yuko M23 iri busubire inyuma, ntago byashoboka pe, igomba nayo kwavanza ibasubizayo ahubwo paka Kinshasa. Niyo gahunda ihari. Ubwo bivuze ko ibyo turitega nta wizoro ya M23 ihari, ahubwo ni ugukomeza dusunika tujya mbere paka Kinshasa. Kinshasa M23 igomba kugerayo, kuko n'ubundi nta kinini baharanira. Niba batangaza amahoro, Tshisekedi ntabifuriza ayo mahoro bashaka, urumva se none bakora iki? Ese bicare gutya? Ntabwo byashoboka. Ariko hari andi makuru avuga ngo hano muri Kivu y'Epfo ngo uyu munsi naho habaye imirwano ikomeye. Habaye imirwano ubwo abasirikare ba Wazalendo ngo bateye abasirikare ba M23 bari kugenzura kiriya gice cya Kivu y'Amajyepfo, ngo harahabereye imirwano. Ubwo nabyo turakomeza tubikurikirane, tubabibagezaho mu makuru y'ejo, tuzabibabwira neza ukuntu bimeze. Ewana nuko ubwo tutagenda tutababwiye ka kantu, nubwo nyine hari andi muri giye kuza mu kanya ka tubyite ngo iki igiza n'iteguza ibindi biganiro ibyihatse ingingo ku ngingo, bundi ihatse mu biganiro tugiye kujya tuzajya tubaha, hazajya habanza tubyite ngo iki ibikubiyemo, nyuma tubasesengurira neza ibyabereye kuri tele.
ubwo rero ntitwagenda tutababwiye uburyo M23 bayirasheho amadrone, babarasheho ibitero by'amadrone uyu munsi ku manywa, bohereje amadrone menshi abarasaho, nabo ariko birwanyeho baravuga ati ntabwo ibi byashoboka, nabo birwanyeho mpaka babasubiza inyuma aho bari bongeye kubafata, bamwe bari barekuye nyine bari binjiyemo abasirikare ba FARDC, ubu M23 yirwanye yita ibongera basubiza inyuma. Nayo nguko amakuru yiriwe, muni mukanya ntimukureho, mukomeze mukurikirane, mukore subscribe, comment na share, turazikeneye, mudufashe tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Iyi cyari ikiganiro tubyite ngo iki, ese tubyite ngo iki?